Jambo rafiki mzuri, karibu kushene yetu ya Chakula Safi Please. Hii ni shene yenye itakuwa na wapatia mafundisho mbalimbali na mashauri kuhusu chakula. Mimi ni nutritioniste wako Nione Kibe. Tutakuwa na kuwa pamoja mu hii mafundisho na mashauri kuhusu lishe bora. Après kuona situation ya batu ba mingi kujipresente na mulo mubaya ama lishe mbaya, ce qu'on appelle la malnutrition, njo tukijipatia ide ya kufungula hii shene ju tukuwe na wapatia mashauri na mafundisho mbalimbali kuhusu chakula. Chakula gani haupashwe kula, wakati gani unaweza kula. Hii shene itawafundisha ya mingi sana sana sana. Cha kukuomba ni kuponda pale kusubscribe au kusabone, kisha upondo kale ka kusaka kengele juku inakuwa wa kwanza wa kuona video zetu. Kula vizuri, ishi vizuri. Merci.